Ikapila na, Sheikh, din doon. Rukun. Din, rukun, ikapila na. Rukun, ikapila na. Mayroon na noon mo? Awalin na ba? Awalin na. Dinukita sujud. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وفهما وتقى يا رب العالمين. وبعد، يريني سبكتانيو الحمد لله مجلس علم، مجلس علم، مجلس مع ملائكة. Miabot na kita niyo parukun hikasiyam. Rukun hikasiyam sin sambahayang. In rukun hikasiyam sin sambahayang amunain al-julus ما بين السجدتين، الجلوس ما بين السجدتين. إن هاتس الجلوس ما بين السجدتين هاتني paglingkod ما بين السجدتين haantara sindua sujud.
in paglingkod mo, haantara, haut, sin dua sujud, in hukuman niya fard. In hukuman niya fard, iban sin rukn. Nah, demikian in tuma'nina, kahunahan daindo. In tuma'nina, kahunahan daindo. Nah, lumatun kita niyo pahikasyam sumuno rukun karna inyaun. Alhamdulillah, kamatauran din ka to, kay ngatan na to. Lumatun kita pa rukun ikahangpu. Amunain at-tashahhud, at-tashahhud al-akhir. At-tashahhud al-akhir. In hatisin at-tashahhud, amunain pagtahayat lang simpakato. Tiyawag siya pagtashahhud sabab dain doon magtashahhud kaw mamungkaw ashhadu an la ilaha illallah. Nasabab yan tiyawag siya pagtashahhud. Hatisin tashahhud, atin niya pag naik saksi. Na yung pagtashahud, duwang kakilis. Aun tashahud panagnaan, amin tahayat panagnaan lang simpakato. Aun tahayat hinapusan, tashahudul akhir. In tahayat panagnaan, in hukuman niya, sunnah, sunnat ab'ad. Para kanin dua. Ada pun intahayat hinapusan, amin puas niya sumalam na yung tao. In hukuman sin hinapusan, uruk. Tama? Balikan. In tahayat panagnaan, atin niyabang insambahayang mo 4 rakaat, amu intahayat mo hikar wa rakaat, in hukuman niya sunnah, sunnat ab'ad. Maka tanyo rapuasin arkanus salah, in mga sunan sin sambahayang daysab. Duang kakini sin sunnat halaw sin sambahayang. In hambuok law niya ab'ad, in hambuok hayat. Ab'ad, iwan sin hayat, insyaallah dumatong din waktu niya. Bangin sambahayang mutu rakaat biasin maghrib, in hikarwa rakaat tashahud panagnaan. In hikatu amuyat yung tashahudul akhir, tahayat hinapus. Amuyat yung ruk. Naam. Nabangin sambahayang mo 2 rakaat biasin fajr, nawayron tahayat panagnaan, tashahudul akhir magtuy, amuin hinapusan magtuy ruk. Tab 2 rakaat. Apabila yung manusia malupa hapanagnaan tahayat, kalupahan niya, long tapagyan niya Allahu Akbar, wala siya nakalingkod, nakadiritso siya pataas. Nauno ba yung sambahayang niya? Baktal na atau kanway. Naingaton niin katinggalan niya, tahayat panagnanin hukuman niya sunnah. Hahali ni in sambahayang niya di malarak. Di. Naunin hinangon niya bang siya nagtitindog na. Lawsin mga ulama, idha talabbasa al-musalli bil-fard, fala yarji'u ila sunnah. Apabila in magsasambahayang nakasud na pa-fard,
parukun. Bimana nakatindog na siya. Abing pagtindog, rukun na. Simud na ka. Fala yarji'u ila sunnah. Di na kau pabalikon pa sunnata mo na yung paglingkod. Tamam? Sabang way pa kau nakasud. Long tapagyan mo. Allahu Akbar. Yaon pa kau limilingkod. Atawakan masuok pa kau papaglingkod. Long sing mga ulama, palingkuron kau. Biyad diin hantang. Long tabang sa upama, bihan. Pagbihan mo, dahil hamoy nagsusujud ko bihan, long mo, Allahu kabihan na ko. Nabang kanyung biha ini, ano siya masuok? Masuok pa paglingkod at patingkod? Palingkod, limingkod ka. Tama? Sabang siya masuok na pa mo yung timindog, long mo, Allahu katumtuman mo. Inhal ko ini, masuok pa uno. Diretso na, Allahu Akbar. Sunnah, inukuman niya. Sa ahinapusan, paghukas mo sing kasaan mo, amo na yung sujud, as-sahwi, insyaallah, makatanyo rambuk siya ba? Ada punin tahayat, hinapusan, bang mo kialupahan? Narin doon, di kau tudman jarilong mo, timindog na, kurit na ako magbing, di, wajib ko magbing. Along ta. Imam, nagsambahayang, 4 rakaat na siya, pagbihan niya, Allahu Akbar, nakatinog na siya. Intidog niya yaon, ganap, 5 rakaat na. Dahil di runin hinangon sin imam. Apabila siya piatumtuman sin hatay ko, diyan siya, subhanallah, wajib in imam magbing. Bukod niya papagliyunin hukuman long niya, lilay singguro yan to, misang kunuri na, yan to hasun na, abab, hatahayat panagnan. Ampain ini bang hamuin hinapusan, tahayat na. Nakialupahan niya, nakatinog siya, subay siya magbing. Bang, di magbingin imam timuwas. Yan na siya sin ma'mum, subhanallah. Yaon na siya. Ibang pagyan yun, do, lala niyo yan. Ako ini imam, ako'y makad. Baktalin sambayang sin imam. Baktalin sambayang sin imam. Mayta, nagbaukbog sin kabaktalan. 5 rakaat na kaway na sambayang 5 rakaat. Atin yan hinang mo, nagpalikad na kau hakalaungan. Di man siya rin Muslim magpalikad hakalaungan, kaya ngatan niya kalaungan, magpalikad siya rin doon. Bukon imparakala, isugatawakan buka, imparakala, sara sintuhan Rabbul Alamin. Hangkan dahal yaon suway siya limingkod. Bang di limingkod, batal, automatic, batalin siyang bahayang sin imam, adapun in ma'mum, suway siya magniat magtuy, niyatul mufaraqah. Sulat ta ha? Paghapal kam. Niyatul mufaraqah. Niyatul mufaraqah. Unin hati sin niyatul mufaraqah. In hati sin niyatul mufaraqah, magniat na ko halom sin pangatayan. Ko maglapan. Yung ko nagsasambayan, bukon ko yan. Niyatul mufaraqah, maglapal pa ko. Di, yung ko nagsasambayan. In hati sin niyatul mufaraqah, magniat na kau, magmuparik mutas din kaniya. Mutas na kau. In hati sin magmufaraqah, mutas na kau rin kaniya. Bangkaw na kaniyat mutas na kau rin kaniya, kumuntinyo na kau sing kayo mo. In sambahayang mo, imam wayrun sa niya. Sa tumtumanir. Bang in ma'mum timaud, hakakahinang sin imam, kaingatan niya kasaan kalaungan na, sambilin sambahayang nabatan. 2 sila. Tamam? Aun din doon naglilay, hambok guro, nasa nagsambahayang, 5 rakaat na. Pagabot pa 5 rakaat, siya uwi na siya, wala na siya limingkod.
Siujuran niya dya sahwi. Kumpas mo makapawahukasan sin sahwin bihad to? Abadan. La. Tiuod mo na. Gimana pambuok. Raka'ah. Di na siya matabalisin sujud sahwi. Di. Ang kanda parakan niyo. Tahayat panagnaan sunnat abhad. Amo ito yung pagyanong kumang ko nakasakat na pataas. Misang ko rin na limingkod. Hinapusan. Amuin tahayat hinapusan. Amuyad tuin. Di manjari. Naam suwayra ko tuod magbing limingkod. Nah, murah-murahan masawan yung parakana ito. Ha? Masawan. Nah. Toy. Maray ni hikahangpo, ikawalo pa ini. Correct na ini. Naam. Toy. Tashahud al-akhir. Pagtashahud hinapusan. Amuin, pagyanon hinapusan na hindi, amuin lingkod Yaqubuhas salam. Pagpuas niya yaon salam na. Hinapusan. Mati pagyanon hinapusan. Pagtahayat dahin doon rukun. Yan din yung pagtahayat. Jaga ka mo marayaw, arakalain kayo mo, duwaingin pagtahayat mo. Napamuntang ka, nakita nagpangadji, ba't magpamo kita nyo sin pangadji na to? Bangaon, lapal wala kimuddan, napamuntulon na to. Inagama, naam, suway siya kawaon ha mo intiranan pagpangadji. Bukon siya mo inlong tamihan, biautok-utokon ta sa jari. Suway siya mo in, labay hipangasuha mga sila kaulamaan na to. Na, impagtahayat, bihain. Law mo at-tahiyyat. At-tahiyyat. Aun syadda sinya. Ang kaiba ng pagkaruan ko, at-tahayatu. Alaki mo dan at-tahayatu. At-tahiyatu. Aun syadda sinya, mga jama'a barhurmat. Aun syadda, sumabto, in syadda, in hatis, in syadda. At-tahiyyatu. Tamam. At-tahiyyatu. Al-mubarakatu. Kina? Was-salawatu. Sad. Was-salawatu. At-tayyi. Aon day doon piyatahayat ko. Okay na nagsambahayang. Bil mag-imam. Yung pagtahayat niya maka-ajaib. Pagtahayat niya, at-tahiyatu al-mubarakatu at-tayyibatu lillah. At-tayyibatu. Alam ko rin tayyibatu yan. Uli natin sin tayyibatu. Alam ni Inday. Na maistong kita rin doon. Ha? At-tahiyatu al-mubarakatu was-salawatu at-tayyibatu lillah. Hudong ka rin doon. Suway mo lang sinkwan pil na pil mo yung pagtahayat mo. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa bukan wa rahmatallahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Undung kau. Assalamu alayna. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sad. Wa ala ibadillahi salihin. Naung kayo ba nan? Wa ala ibadillahi salihin. Ihatan yung hati sin salihin. In hati sin salih amoy naghubo badyo. Syalaha thawbah ay inig niya badyo niya.
Na, bang asyalihin kay mo. Atin yan siyalam mo, mga naguhubad yung akid-kid yung katan. Namba mo kung sila ipapasalam. Sino ipapasalam? As-salihin. Ang mga tao salih. Abuntol ha? Sad. Bang sinin yan to, syalih. Ano pa yung sad kainad to? As-salawat. Nakahitod marayan. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Atawakan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi lah. Abduhu wa rasuluh. Jais. Uling maanhan. Kamu ini mahal ka. Ba't kita mag-ibadat? Halawang panghati. Bukun sadya kita magtahayat di mo lang isang kahatian. Tumtuman yung insambayang munajat. Paghirong hakas sintuhan, ipon iman sintuhan. Suway mo hating. Maanahan ta. Inhatisin at-tahiyyat. Inhatisin tahiyyat. Plural words ya, jama'. Mufrad niya tahiyyah. Inhatisin tahiyyah sa salaman. Long simbah sa Anggalis, greetings. Sa salaman. Long singkaibanan magkaibanan ng mga ulama, long ni maksud sin tahiyyah rin di al-awama yung kalagguan, kabasaran. At tahiyyat, mga sasalaman. Al-mubarakat, hipo sing karayawan. Hati sin baraka, amuin al-khairul kathir. Amuin hati sin baraka, karayawan mataud. Mga sasalaman, al-mubarakat, mabarakat, mataud, hipo sing karayawan, dasok sing karayawan. Tamam? Dasok siya sin karayawan, hipo sing karayawan. Nah. Wa iban. As-salawat, mga pangindua. Salah, ad-dua, mga prayers long simbah sa Anggalis. Was-salawatu, mga pangindua, at-tayyibat, sa lingkat-lingkat, sa lano-lano. Sa lingkat-lingkat, sa lano-lano, sa rayaw-rayaw. Tayyibat, mga marayaw. Hisuin siyalam mo. Amun sa salaman hipusing karayawan. Iban sinamuin long tabihan pangindua, malano, malisin. Hisuin tagmustahak kanya. Hisuin tagkapatuthayan. Inlam lillah, inlam yaulaw si mga ulama'ul Arabiyah, lamul istihqaq. Unin hati sin lamul istihqaq. Hati niya, inkatan niya uning greeting si pusing karayawan ng mga pangindua sa lingkat-lingkat, intag mustahak ka niya tuput tunggalin Allah Ta'ala. Siyara, intag mustahak singkatan niya. In kalagguan, katinggihan, kabasaran, isa-isa na sin Allah Ta'ala yung tagmustahak. Hati sin tagmustahak, niya min deserving long simbasang galis. Siya rin deserving. Na, siya rin tagmustahak. Lillahi Ta'ala. Okay na? Okay na yung panagnaan.
Ano tayong pagtagyan? Amin fakra ini. Amin panagnaan mistal ang sintausog. Na. Assalamu alayka. Kasajahitraan, kasalamatan. Allah. Kasalamatan. Salam. Subhanallah. Kasajahitraan, kasalamatan, alayka, kaymo. Kaymo. Uy, may tayan kaymo. Yung pakyaron yan. Rasulullah. Kasalamatan kaymo, ayyuhan nabiyyu, ya kau nabi pilihan. Uwos mo piyudjin, Tuhan limaton ka pagkain. Panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambiling pagtahayat mo nagmamulod dakaw. Wala na. Sambiling pagsambahayang mo halom dakaw ng lalagoy para Rasul. Ang kandamang ko rimengat mang laggo para Rasul na check up maraming pangatayan mo. Arakalaong simangat matulbukon marayaw. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kasalamatan maun kaymo ya kau nabi. Pilihan. Amunin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatullahi. Iban bukunhat kasalamatan. Ulung sin Allah Ta'ala maun day siyang kayo. Kasalamatan kaymo. Iban ulung sin Allah Ta'ala. Wa barakat. Iban sin karayawan kalabyan sin Tuhan. Itukbal day siyang maun kayo. Way limingkat bang takihatihan. Bang takihatihan yung pagtunay tamarayaw. Sa bang tari kahatihan na muna ini na mo suwa-suwaon ta na sadyalong sin bihao. Aon waktulit na nakahatihan bang ununin piyagkabtang ta. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Usnin panagnaan mistal patuhan. Inhikarwa mistal patpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In hikatu mistal, hikatrip, amin 3 paragraph lang sinanggalis. Assalamu alayna kasalamatan kasajahitraan kamu. Amin niya rin nagsasambayang halong binigatan. Kamu isam. Uwos na pa Tuhan. Uwos na pa Nabi Muhammad na kasalamatan isang kamu. Amin niya rin. Biyan ako imyan niya Allah na salamat kami kataan. Alayna. Hinduan kita ada bang magdua. Bang kau magdua na panglapay rin sa kau pagkahimo. Bukon sadya ikaw sadya doahan mo baran mo ya Allah rijik ya. Lapay rin sa mga iwan mo kailong mapangdaig mo. Salamu alayna. Amun yaon hadir nagsasambahyang. Hesiyo pa. Wa iban. Aon padiwaan mo. Ibadillah, iban mga ipon sin Allah. Na katani ni ipon in kafirin bukun kafirin munafiq. Ipon katani sin Allah Ta'ala. Salong mo as-salihin na may mga tao marayaw sadya. Pilayin diwahan mo wala na? 4. Panagnaan siyo. Allah. Hikaruan niya an-nabi. Hikatun niya alayna. In hikaupat niya wa ala ila ibadillahi salihin. Saplag pakatan ipon sin Allah Ta'ala as-salihin min mga sila tao maraya. Nagihinang amal salih. Nah, 4. Pag-uus na doon. Ang pakauimian ashhadu. Ashhadu. Hati niya magnaik saksi ako. Ukin, magyakin, maghimun na akon yung pangatayan. Uling paghimun na akon ang siyang pangatayan mo. Allah ilaha sinwayroon Tuhan illa malainkan Allah siyara. Tupo. Wa ashhadu iban magnaik saksi ako. Himun na akon day sa balong siyang pangatayan. Anna Muhammadan sabunnal tudi Muhammad
abduhu wa rasuluh. Ipon niya, iban sindaak niya. Ipon niya, iban sindaak. Nah, Allahu Akbar, lingkat sintah amin pagtiyan tahayat yan. Wa ilimingkat. Nabiyan din yung pag-ilimata. Kamumuhan, dumatong din insyaAllah sa paunahon ko na sa sababsin mataw din magpangasumo. At ang biya din yung limata waktu magtahayat yan. Kamataulan din ka ito singod-singod. Bang siya makita nagbibihan, mihanday sabsiya. Konsum makita siya nagbibihan, singuran niya rin siya. Makita siya bihan, singuran niya rin siya. Mayta, way pangadji niya. Aun nabihan bago. Dahil niya sa bagura. May daw pa police station. Mangbihan na. Ha? Na. Paibiyad din. David. Paglingkod mo lang mo, Allahu Akbar. Paglingkod mo naman, in 5 mo bihanon. Para pamalikatin kami rin. Bihan. In lingkod mo hahinapusan tahayat, in sunna makatanyura, in lingkod mo lingkod tawarruk. Duang kakinisin lingkod. In pakayon mo halas lingkod, tawarruk. Urin hatisin tawarruk. In hatisin lingkod tawarruk, amoy piyala lasot mo in. Sikay mo amoy laway ni Mari. Pabitis mo. Ihan. Di maragpakin, pigi mo ini palupa. Ini piyala lasot mo. Ingan sin lingkod mo biha ini, tawarruk. Ay mamatamok-tamok kahunitan ba? Abihan, kung ano yung magkuhan. Inang sin lingkod mo ini, tawarruk, dumagpakin warik, amin pigiin. Ang lingkod hikaro, amon pagtaon iftirash. Inangon mo ini biya, ipag-sanggulan singkuan mo, bihan ha? Bihan. Ingan sin biha ini iftirash. Iftirash. Lamayan tanyo rin insyaAllah sunan. Ilingkod biha ini. Tawarruk. Ayun yung kalupahiyan. Sulat ko man. Pag yan mo bihan, law mo bihan, na hinapusan na. Allahu Akbar. 5 mo bihan na magtun. Yeah. Ready. Kinamawala na? Pakusumog sugaon. Law mo at tahiyatu. Tod mo pa mo yung tampat, pagsusujuran mo. Bukon mo yung aturon yung dagbusin imam, dagbusin pangdaig mo ayaw. Arap pa mo yung tampat, pagsusujuran. At-tahiyatu, al-mubarakatu, was-salawatu, at-tayyibatu lillah. Assalamu alayka, ayyuhan nabiyyu, wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna, wa ala ibadillahi as-salihin. Way pa? Way pa ini. Way pa timimbak. Ashhadu an la ilaha illallah. Ha illa, ha ithbat. Ashhadu an la ilaha illallah. Tayo yung 5. Bukun siya mo yung naano kastod bihan. Ha? Bukun siya harap patas. Bukun siya harap pababa biadagbos ang piagaamahan. Salat bihan saja. Ha? Kikawon magkikaw bihan. Ayaw ko magkikaw. Ayaw. Ayaw. Makruh. Ayaw magkikaw. Bihan saja. Himimal salat 5. Salat. Sa laong mo. Bihan? La. Tamam? Makruh. Nah. Bihan. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pamuhi baba. Okay na ito? Kaya nga tantan nyo na bang hauno? Ha illa illallah. Ha ithbat. Hitaas mo bihan. Bihan yung dagbus. Paglingkod mo bihan. Bihainin papanaw ha mujahab sin Imam Syafi'i. Tamam? Nangatul bihan? Maunin pagkatul niya. Nabang sa upama kumatul, isa.
Dua, to batal sambayang. Makatan ni orang mubtila, ama makabatal insyaallah taala. Nah. Makatan ni orang biiznillah subhanahu wa taala. Nah. Allahu akbar. Allahumma salli. التورق. أشهد أن محمدا رسول الله. افتراش. أشهد أن محمدا. Fi'il al-asud tawarruq. Insiknya mo butang mo boleh. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Amo yan tuwin ha, hal tungod sin at tashahud. Tumubtob na yun dunin at tashahud. In, dahing ha mga rukun sin sambahayang, araw paubuson tanyo ng rukun ini pagbalik, sumud na kita nyo pasun na magtuy. Na, in rukun hikahangpo tag-isa, aw hikahangpo, sin sambahayang, amo na in
as-salatu 'alan nabi. As-salatu 'alan nabi. Hatisin as-salatu 'alan nabi, pagsalawat ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil julusil akhir, hatahayat hinapusan. Hatahayat hinapusan, rukunin magsalawat kau. Ang pahatahayat panagnaan, buko. Tumugtog na siya rin hindi, tahayat panagnaan. Adapun in tahayat hinapusan, amuin ikaw patrakaat na, rukun in hukuman sim pagsalawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban pa ahli kalwarga niya. Ahli kalwarga, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyan din yung pagsalawat. Now, ilisun tanin ini ha. Sulat. Yung pagsalawat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam bihain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ang kaya ba na magkabaliskat? Wala'a ali Ibrahim. Wa'ala, bukun wala'a. Wa'ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Innaka hamidun majid. Pangarun mo tajwid labi marayaw. Innaka hamidun majid. Qalqalahi majid. Tamam? Amo ini pagsalawat rukun day sabi ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Unin makna niya. Saway tahatihon bang unin makna niya. In makna sin salawat. Allahumma, in makna niya ya Allah. Allahumma ya Allah. Salli salawati hi Muhammad. Atawakan salawat kau kan Muhammad. Unin hati sin salawatihi Muhammad. Bangin Tuhan
Naam. Unin hatisin salawatan min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In hatin ya Allah irhamhu, kaulungi siya. Matin salawat sin Allah Ta'ala pa Rasul. Ya Allah kaulungi hi Muhammad. Ulong maluag. Sarta makrunatan bitta'zim laggu asya. Impagsalawat sin Allah Ta'ala panabina tu Muhammad bima'na ulung niya ibansin panglagbo. Biada kauhimian ya Allah kaulungi hi Muhammad. Angkatain darajat hi Muhammad. Amuin darajat salaggo-laggo sa taas-taas. Wayroon makaamuin makaupong sinamuin darajat niya yan to. Wa ala ibansin ali Muhammad ahli kalwarga hi Muhammad. Ibansin ahli kalwarga. Isin pagyanon dahin doon ahli kalwarga sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Long sin mga ulama in al dahin di ilong nila muna in Banu Hashim ibansin Banu Abdul Muttalib. Amuin panubo dahin kan Banu Hashim ibansin Banu Abdul Muttalib sila yung pagyanon family hi Muhammad. Dahin ha mga ulama imiyan imaksud sin al dahin di katan sin ipon sin Allah Ta'ala na mamarat saya kanya agad siya family hi Muhammad. Nah kihalamod harwaah ya Allah kaulungihi Muhammad angkatin darajahi Muhammad wa ala ibansin al family mamakato ahli kalwarga simuda kayong Banu Hashim Banu Abdul Muttalib atawakan katan syaplag pakatanipon sin Allah Ta'ala namarat saya kanya kama sallaita ala Ibrahim kama sallaita ala Ibrahim biyasin kaulungmu iban kaangkat mo sin darajat kama sallaita biasinamuin kaangkat mo sin darajat hisyo ki Ibrahim. Sababin Nabi Ibrahim alaihi salam yangkat sin Allah subhanahu wa ta'ala in darajat niya. Yangkat sin Allah subhanahu wa ta'ala in darajat sin Nabi Ibrahim alaihi salam. Ang kandad tupya ngayon muray sabi ya Allah naam biasin ka pag-angkat mo sin darajat hi Ibrahim naam ibansin ali kalwarga hi Ibrahim ando kaulungin nabi na mo iban angkat aray sa bin darajat niya labi pa rin sin pag-angkat mo kan Ibrahim ibansin ahli kalwarga ni naam wabarik iban papagbarakat at niya patauring karayawan hisiyo hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad iban karayawan sin ahli kalwarga hi Muhammad amunin nasabot takai kama barakta ala Ibrahim biyasin amuin tiag barakat mo kan Ibrahim iban sin pa ahli kalwarga hi Ibrahim bihad turay sabiya Allah patauring karayawan hi Muhammad lami pa rin sin barakat sinamuin Ibrahim iban sin ali Ibrahim fil alamin halaw maalam katan taura inamuin barakat niya alam sin manusia alam sin binatang alam sin ista alam sin katan fil alamin alam sin jin kan din Rasul sallallahu alaihi wasallam in karayawan niya sablag pakatan alam in katan si masalawat kanya para Rasul sallallahu alaihi wasallam innaka sabunnal tu dia Allah innaka in ikaw hamidun pupujihun hamid bermakna mahmud sabunnal tu din ikaw ya Allah hamidun pupujihun majidun mumajjad lalagguun sabunnal tu din ikaw ya Allah hamidun pupujihun majidun mumajjad lalagguun harap mari
rukunin hukumannya. Puasin ini, dua anak kau sing kabayan wirwam. Bangman bahasa Arab. Bangman bahasa Arab. Naam. Dumua kau parakala dunia, bilang dah. Dumua kau parakala akhirah, lebih marayaw. Sain lebih marayaw. Bang hasambahayang biha ini pangayuun min parakala pag akhirat kataan. So in hawa sin sambayang pa ko mga ya Allah rijik ya ku asawa maputi mapansong in ilong biha ini. So in hawa. Bang dain di manjari ray sab sa in labi marayaw pupukon mo ray do na mo in parakala pag akhirat. Naon hindu kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dua. Kataman ko ray ni. Indua ay paghindu kato sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salingkat-lingkat dua. Hipaghindu niya ha mga sahabat. Madaran hipaghindu sin Rasul pa mga sahabat. Intanda sin kadaran sin namin paghindu niya ini. Dia sin paghindu niya Fatihah long sin Ibnu Abbas. Dia sin paghindu niya Fatihah dua ay ini. Madaran niya to di paghindu. Sugsugon mo puas mo mawut pa Hamidum Majid. Unin dua yan. Mamungkaw. لوم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Upat pagpatilibon. Pagpatilibon deng upat parakala. Isa. Imabaya kuma, mayroon na siya niya po sambahayang isa, isulat ta. Ang buok sadya yung sulatan, magpatna na sadya. Bukumbya sinadlaw yan tumakay, man makahubot ita papayari sa gangpo isa. Buok sadya magpatna na, insyaAllah ta'ala. Allahumma ya Allah, inni magsabon na ito din ako. A'udhu bika magpatilibon ako kay mo min adhabi jahannam dahil hasiksa sin apinarka jahannam. Muna. Apinarka jahannam yung pagpatilibunan. Hikarwa. Wa a'udhu bika. Iwan magpatilibon ako kay mo min adhabil qabr dahil hasiksa sin pakubulan. Dua. Hikatu. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ Iban magpatilibon ako kay mo ya Allah daing hapanandas sing kabuhi iban sing kamatay. In hikaupat wa min syarri fitnatil masihid dajjal iban magpatilibon ako kay mo daing hakangian fitna diara sin dajjal masih. Amun tunggal mata. In Rasulullah daing sin katagna yan to asal kita hinduan na magpatilibon kan dajjal maita sabab baka buka bang dumatungin dajjal insasat sin dajjal misanin bariman masasat bang buko na mo in liapas tu sin Allah ta'ala ang kanda hinduan kita sin Rasulullah dua pagpatilibon kan dajjal iban hinduan kita habay-habay sin Rasulullah habay-habay marayaw amuin bang muka kita anin dajjal ipasugsug kay mo in hangpu ay amuin hangpu ayat panagnaan sin suratul kahf amuin na suratul kahf amuin hangpu ayat panagnaan sin suratul kahf bang muka kita anin masihud dajjal yabutan ko sugsug ayan mig sinaghindo sin habay-habayan habay-habay marayaw ha bukun sa habay-habay mingkuan makuan kita sin mga ya matod magjajaka Facebook yan way paghali mataod di magjajaka mas matay magjajaka biyaon yan la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim na'am naamu yan to indua napuas yan to sang ko sumalam na lang wassalamu alaikum warahmatullah in pagsalam panagnaan taslimatul ula rukun in salam hikarwa in yadto sunnah dakuman in panagnaan salam amuyad to in rukun in hinapusan rukun si sambahayang amunin tartib suway siya taritib kata na mahuli rin doon insyaallah ubos na kita nyo rin ha arkanis salat bang aw pangasubo niyo na ang pangasubo ka balik ka tutumag na kita niyo hasunan
Oo. Sambil mabot. Before kau sumalam, pamuhi baba. Naam. Naam. Iftirash. X. X bihan. X. Nagbibihan. Muna-munain siya khilaful awla bukun siya recommended. Inang. Saan rin siya makabatal. Naam. Bangin manu siya aun ujul. May saan niya. Unin pag-araw ujul. Mga tao masakitin sikiti, uric acid, kailori makakuan, nekatiko-tikuan. Way saan niya. Sabang okay rin sab katan. Stick ko pa sunna mo induay niya. Mo iniftirash ibansin. Tawarruk. Naam. Iniftirash usalun mo si hakatan lingkod. Malaingkan lingkod hinapusan. In usalun mo halingkod hinapusan na mo inpuas na salam na magtoy. Tawarruk na magtoy amin pialalasutin na mo amuin gula may sikyaw. Naam. Biya titindog. Biya number 11. Ang bihan. Imbihan. Amin biya ito yung ima mo. Imbihan. Mo natawarruk. So, nagbibihan. Wayron da saan bang masakit? Pero saan bang masakit? Naam. Way bukun sunnah timbihan. Bukun sunnah. Bukun sunnah. Apag-ailan, bukun sunnah. Ano pun na kau na para kala nila. Magdua bihan. Bukun sunnah. Naam. Manjarira. Nah, manjarira may rasa. May rasa. Among niya sampayan natin ito, ang imam sa tama, naka 5 karakaat, usin kita, aupat pagyan, kasubanaw ba siya? Kepataas. Di atas. Kita, diretso na pito. Nalimin ko, ko tumayo ko makadkan niya. Bang hikalima na. Bang syari ma ba? Bang syari numaog. Atin niya timukas siya. Magnihat na kau niya tulmufaraka. Hati niya mutas na kau rin kaniya. Pag-uus, continue mo na yung kayo mo. Ang isang kita ba ito, sa pama naka, di isa-isa ka na, nakatindog kita patas, 5 karakaat. Katumtuman mo. Lingkod ka magtuy. Lingkod ka magtuy. Susuran ka na sa ako. Sojuran mo sahoy. Limingkod ka wayrong pagkalukal. Sway ka ito limingkod. Dua ahaw no. Bihan sadya. Bihan. Okay. Kaya bukisanin aurat? Nabang kaya bukisanin aurat simbabay nagsasambayang, wala niya nasaot magtuwi katabunan, napatalin sambayang niya. Misan isa-isa niya, misan blackout. Misan blackout. Misan blackout. Nawata. Tungay-tungay ilong. Na wayron na sa niya bang wayron tungay-tungay ilong niya. Na wang bang wayron tungay-tungay ilong wayron da problema sinan. Naam. Amin no. Amin. Katoy. Katoy na. Na, aw pa pangaso ko. Why na? Ay, ton Bilal yaon, yun natin matakad si signal. Dumuha na kita niyo? اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا اللهم احفظ العلم لنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما لا ينسى وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين